kumsang ni somni pathum January ni somle paruk ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te in zawa in chabai thau ule Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine ram chunga kan thil tumle engkim hlotling tura kan bei seijong jong te chu amor bok ani don ta ni tin apung jara hein dona hian hunrai tak aw na chan chu Russia hian ral thuam hlom le thokna tak tak mai manga Ukraine ram chunga bei pui thak hi kan thil tumber ani lowa mi pui tele civilian poi soilo ten an torna rap thak tak chu atlem thayang bera athen thaina turin ape helna kong kanjong khram thrina mase tuna chuan lo thai loin ral thuam chakle lom jok te man lo thai ani talowa Ukraine chuan western trangrol pol ho tele US te NATO member ho ten an tran puina chikrang trang mangin kan sipai ta chu na tak takin an lo nuaya an ram chunga akoto patrang an ni wangin kan sipai te poin na satakin an tur boka mase hetianga indona top thailo le hunrai tak otur indona kalpui hi top san hun ani to in kan khriata wangin Ukraine ram chunga bei pui kan thakna le special military operation kan kalpui zongjong ta chu amma aya na jok le chak joka Ukraine sipai ta chu kan nor le thaina turin ral thom thajok te po lek chua ahun tani ati India Today chuan voin chama dar ko vela report unpack dan chuan Russia chuan mun tam taka target nain new wave of major attack tia ansoi Ukraine sipai te norlet tura offensive operation thar an kalpui thu an pongjara India Today hian report unpack dan chuan Ukraine ram chunga mun tam taka bei pui thakin Russian sipai ten offensive operation an kalpuina hian Ukraine ram pumpuya an target turpo mumal takasiam ania Russian sipai te hian Dnipro river bulloka om Dnipro khopui lian tak mai Dnipro city chu target lian tak pakhata an naya Dnipro khopui chunga apartment building ro puile lian tak tak mai pakwalai mai chu missile mangin han kap darvekani tin han report ani hetianga Russian sipai ten zangai na telmi alawa missile strike manga Dnipro khopui han noi chiam nai hian nunna chan hi somthum don lai mai hanom bok ani beipui thak ania zofel ani nuloka hian Ukrainian rescue team ta chuan mi pui te chan chuan ha chu zanlaya ni zanlama khan han thok chun jom hala Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Dnipro khopui han beina liam tur le in chong tu sopin adel tak le an hnuai tang mek te chan chuak hian chan chuan na thok tu Ukrainian rescue team ta chuan thei top an chua mi pui tam tak chu chan chua ani toa keini hian kan thei topin clear bi kom lovin kan mi pui jong jong te tan hian kan mel ma ta chu kan bei meka Dnipro khopui chunga rescue operation kan kalpui mek hi anun hung ber ani to kan bei sei hlea civil mi ta chunga dam kho chuan turata na chance chete an nai chu Russian sipai te hian ti chia in civilian poi soilo ten indona karanun kho chua tuma har sataka an beina chu an ti chevekani tin asoibok heti lai hian Russian sipai tele mercenaries group Wagner group ta chuan thu chu an siam te ranga Soledar khopui chu an la felto niin an pungjara mase President Zelensky hian ni zanlama khan thu cha asoina tunai hian Soledar tauna hian indona chu kalpui mek zel ania kanram tan le kan khopui rang te ven himna tan te mipui te an himjok thaina turatan he khopuya hian kan sipai ta tan hian chet harsa le to masela kan thei top kan chua chunjom zel don ani ati Russian sipai ten Dnipro khopui chunga missile strike an nei wang hian mipui tam tak ta chuan electric power supply telloin hun an mangmeka indona thlen ma kha chuan he khopui chung hi chhun le jan po khretran lei thailo khopin khopui eng moi tak le nuam tak ania mase tuna chuan janthim nuaya anom meka Russian sipai ten missile strike an nei deuh ranga wangin heng missile sur nuaya hian civil mi poi soilo ta chu anom meka in chong nuaya te biruk na zongin tom himna an ngai tua meka ni tin Uyon News Agency chuan an report bok Uyon News Agency hian report an pek zeldan chuan Dnipro khopui chunga Russian sipai ten missile strike le air strike manga beipui an thakna te hi
fresh Russian strike tin an soya Russian sipaitan Ukraine ram chunga beipui an thak tona thathara beipui thak na ani thu han pongzar bok ani in chong chim nuai tang hian mi hring thilek lek to tele thi hiang nuang ta chu lak chua ania Ukraine chan chok tu pol te hian thei top an chuana tun thleng hi chuan he chiat to na wangle Russian sipaitan missile manga strike an ron neya bom pu ka wang hian mitam tak ta chu in chong chim nuai hian an la tang khang mek ni in an soi bok Dnipro khopui chunga hian missile ron thlok lut ta hi Vensen ani lowa Russian sipaita chuan second tin deuh thoin missile an ron kap luta a in dot satin Dnipro khopui chunga hian a ron tla heng ta hian poina sa tak tak a khoya civil mi te tan chiat na rap thak tak tak mai a thena building ropui le lian tak tak ta chu a chim hum mai bok ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipaita chuan Dnipro khopui veng him tur hian thei top an chuameka Soledar town hi Russian sipaita kutatranga ven him ani theina turin Soledar town tan hian Ukraine sipaita chuan thei top an chuamek boka he khopui chunga hian Russian tol thattu tanen hian indona chu kan sipaitan an lam chon chunjom mek zela Moscow chuan he indona morbok thaitura hian in nga in ralthuam hlom tak tak ta chu amma aya thranem jok le warjokin kanram chunga hian amhang meka ma se hengte dole thaitur hian ralthuam lama mintran puina chu Ukraine hian adong tan mek toni ati Russian sipaita hian mun rang ranga beipui anthaka Ukraine khopui tam tak ta chu ansua samboka hengjinga hian Kharkiv region chu alang sarber ta jingami ani boka Kharkiv region chunga hian Russian sipaita chuan civil mi tana infrastructure poimo tak tak mai ta chu missile mangin targeta anron naya Kharkiv region chunga hian nasatakin missile asur le ton mek tani atibok CBS News in report an pek dan chuan Kharkiv region chunga hian missile manga beina natak mai Ukraine chuan atok meka henglaka hian inveng thai turin malak na tam tak kalpui ania UK Prime Minister Rishi Sunak chuan UK chuan tank lian chi a supply donani ti apuang ta Dnipro River le a chevela indona rap thak tak thlengte Kharkiv region te Donetsk region ate Russian sipaitan nataka anron norna chu dancha ani thaina turle Ukraine sipaita hian an umlet thaina turin tank lian chi thranhem tham tak mai UK chuan a supply donani ti apuang jarta ani heti lai hian voin chanu dar khat arik ma deu khan Euronews in update an nei dan chuan Belarus chuan Russia le Ukraine indona kalme ka hian direct taka enroll chu anthil chaklo tak le Russia nataka anor chungpoa tunthenga enroll na lanei lo ania mase Belarusian andram chunga Russian sipaite omhun khwar chu rem ati saka andram chunga tranga Ukraine ram anbeipo RMT sakboka mase Belarusian Russia in abeisayang le aduangin Ukraine ram chunga offensive operation an kalpui mek chu zomve turanga thu chuate an siam nuwa po tun thleng hi chuan Belarusian sipaita hian enroll na anla nei lowa mase Russia chuan Belarus sarkar le an president hena hian natakin anor chunjom zela wangin voina tang hian joint drill chu neitran ania Belarus ram chunga Russian sipaita le Belarusian sipaitan joint drill nain military exercise annaya hei hi live fire drill angmai ania ralthum chikrang krang nasatakin anmangani tin Euronews chuan an report ane hei hian ain tir chu Ukraine ram chunga hian fresh ground offensive anti ground na indona thar chu cho chua antum niin an khriat thu an report boka Moscow hian hei hi athil tumber ania athurwal pui ramdang tenena Ukraine ram chunga chet mai hi adu toa hei wang hian Belarusian president Alexander Lukashenko nena hian natakin anora voina tang hian joint drill hi an nei trantani tin an reporta he joint drill hi indo tura in buat sainang ania Ukraine ram chunga an lut lo ani point Belarus border tang hian Ukraine ram chung hi natakin airstrike manga nataka an beizui an ren thu an report telbok mase nei to chuan December thatop lampanga khan thu chua siamin
Ukraine le Russia inkara boina chungchanga hian Belarus le Iran te engram po ni sela direct taka hein dona hian anin rol ani chuan NATO hian dangchat turin military te atirlu donani ti apongzar toa hei wang hian Belarusian president hian thutluk na tunthleng hi chuan alasiam theilowa Belarus ramchunga military airfield chihrang ta chu Russian sipaitan an manatan apea voin thotan ni tang hian mechanized brigade subdivision ta chuan heng airfield le missile arsenal tam taka tangin Russian sipaite puiturin inral ring taka tho chu antum don ta ni in an soiboka Belarusian Defense Ministry chuan thu chu an siam danin mechanized brigade division ta hian voin January ni som le parukatanga February ni khatleng hian Joint Army Exercise si engtiklai pon nei ani turthu han pon baka Belarus border crossa Ukraine sipaita chetna awmani chuan direct takin Belarus chuan achanglet donani ti anpong jarboka Ukraine le Belarus in rina border naivai zongzonga Ukrainian Armed Force te hian poi handon khoilona turin muntam taka sipaita chuan joint exercise na in ven him na anthok tran donani tin anpong jarbok Belarusian Defense Ministry hian ansoi zeldan chuan tuna hian offensive operation lam anilawa defensive in nature ania kanram chunga hian khovel pian kanin akentel ram noya thingle mau takngial po Ukrainian Armed Force te hian ti chiat pakhat po anai ni chuan ram pani border inserton te hian in melmak na lian tak kan nei chunjom dona chu har satna chu Ukraine hian atolo na turin afim khur turani tin thu chua an siambok Uyon News Agency le India Today ta chuan report unpack danin Soledar town na in beina chungchang le Russian sipaiten ne na anchan thu an puan mek lai hian Soledar town na hian tuin nge ne na changa he khopui hi Russian sipaita hian an la tak tak empty an puang chiang thailawa Russia chuan an la toni tin an claima Ukraine chuan hei hi an pomlo thule Soledar town tan hian indona chu la kalpui mek zel ania he khuwa chan him tur hian Ukrainian Armed Force ta chuan theitop an chuatan mekani anti vethum Russian sipaita le Belarusian sipaitan joint military drill han nei chungchanga hian Al Jazeera chuan voin chanu dar khatle achan vevela report unpack dan chuan Belarus nena hian Moscow chuan pressure na takmai apea chu Ukraine indona hian ronjom vetura angen na ania hetianga Moscow na taka Belarus anor nuwa hian voin January ni somle parukatang hian Moscow sipaita le Belarus sipaita chuan joint military drill hi ankalpuitana Belarus border naivai taka om Belarusian military air base satangin joint air force drill po an nei bokani tin an pungzar ani Al Jazeera hian an report zeldan chuan Russia le Belarus ten joint military drill an nei chungchanga hian thilchiang taka langtlang sa awma chumilaka chuan inveng turin inbuat seina po Kiev chuan akalpui meka Belarus ramchung atang hian Ukraine ramchung khoilai mun po hi anron beithut theini ti hi chiang takin kanthriani atia mase Kremlin chuan hei hi annola media krang ten Belarus laka hian Kremlin in pressure na tak mai pea na taka anora wangin hetiang hian joint military exercise si neita anga ansoi hi annola Belarus sarkar laka hian tun aya role lian jok le active taka ron play tur hian Kremlin chuan norlui na pakhat ma kan nei lowa Belarusian an border te ven him andu wangin joint military exercise si voina tanga nei tran ani tin an puang vethum Belarusian Security Council First Deputy State Secretary chuan thu chu asiam danin Ukrainian Armed Force te chet danawang hian Belarus ramchunga mi puitele border naivaya kan sipaita chu hadam taka anom theilo wangin chung lauthon na nena kan mi puitele kan sipaite omek chu an lauthon na le an chi aina te hadam lo taka anom na te chu lakkian ani theina turin Russian and hian joint military exercise si Belarus border le achevela hian kan nei ta ni tin an pungjar ve bok ani voin chanu dan ni Arik Madev Khan Al Jazeera chuan Nipro khopui chunga bomna satak mai asur chungchanga khan update anneya
Dnipro khopui chunga Russian sipaitan bom manga strike anron naina hian mi somthum le panga nunna chan anom to thu anpuang zara hei hi nunna chan an confirm thaizat ania ma se chan chuana thoktu ten apartment building lian tak tak maile story building tia hansoi building lian le ropui tak tak lusop nuaya mitang ta chan chuana hi thomek zel ania engtiklai point nunna chan zat hi danglam thaireng ani thu an report bok Dnipro khopui chunga heng building lusop le Russian sipaitan nasataka strike anron naina hi KH-22 missile ni in soi ania he missile hi Soviet hunlaya missile ansiam chuakha ania tichuan Cold War ral thuama in tlansiak na nasalu tukawanga US le Western ramsang sang tenena in muthiam lo na an nei hial lai khan he Soviet era missile hi developing na chakjoka thok thai tur le mun hlazok kap thai tura siam ania Cold War hunlaya Russia upgrade na hian tuipui lama worship ho in dolong tachu ka chian na turatan poa man tlak tura anduan thar ania KH-22 missile mang hian chutiang in dolong tachu kap lawin building lian le ropui tak tak mai te anron target ta ka wangin Dnipro khopui chunga chiat na anto hi anasat pha ta hle bok ani UK Prime Minister Rishi Sunak chuan teng plian jok mangin Ukraine antran pui tur thu apon nuwa khan hemi chunjom na tur hian France le Poland chuan ral thuam lian jok le omjanai joka man thai tur chu Kyiv tran puina tan hian anthon lut donani ti anpuang vele ta hengte hi advanced artillery support tin soi ania karle lama hian Ukraine ramchung thlantir man vek antum thu anpuang zarbok media trend khattele Mizorama kan media mu thai trend khatten report anpek jinga Ukraine chu atlu chemek anga ansoi lain President Zelensky le Ukraine Defense Ministry in thuchua ansiam dante hein dona uluk taka zirchianga monitor rank 2 the study of war chon report anpek danin Ukraine hi tunmaya chuan atlom mai turangai anilowa western trangrol pol athurol pui ramsang sang tele US te hian ral thuam lama tranpui na hi tun aya lian thamjok le ral thuam thajok mangin an tranpui le thuai arinoma Russia hian ral thuam chithar mangin Ukraine ramchung hi abei meka chumi lodang chat thai tu ral thuam chi rang rang ta chu athurol pui western ramsang sang ta chuan thon lu zai anrel trana heng ta hi Ukraine athen nuwa chuan Russian sipai te hi pushback anile lawang ti hi soi thai aniri lawani tin an soi ve thung ani Al Jazeera hian report anpek zeldan chuan hein dona hian thil chiang kuang tak khriat lo tam tak aum towa hei wang hian Ukraine Deputy Defense Minister Hanna Maliar chuan the battle continue tin thupuya amanga soledar le ache vela po in dona hi chunjam mek zel ania thil thleng engkim mai report tam tak te hi verified lo information vek ania unverified information te wang hian khovel mi pui tam tak ta chu an chi aya Ukraine mangaya khongai tu mitam tak ta chuan mituinen hun an mangani ti ka khria ma se thil theng information media rang ten report an pek ta hi engma fin fiana om lo thil te ania chu wang chuan unverified information laka hian mi pui te fim khur turin ka cha cheuni ati Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Maliar thusai hi nem hena tur niom takin Al Jazeera in live update an nei na voin chanu dar ni le achan vevela report anpek danin Ukrainian Armed Forces chuan Sevastopol atanga Crimea Peninsula thengin drone mangin beipui hanthaka drone strike an nei na hian Russian sipai tatana chiatna tam tak an thena ma se heng chiatna anto dan hi Russia chuan official in puan zarna alanei lawa hetianga Ukraine in Crimea Peninsula thenga drone strike panga beipui athaka wang hian Ukraine hian tlom mai ain offensive operation melma te vanek jok tua antrang thuk tulani ti hei hian anem hetani tin an reporta ma se hetianga Sevastopol le Crimean Peninsula vela drone manga strike an vanei mek lai hian Russian anti-aircraft defense system ta chuan Ukrainian drone pathum anlo kap tha Russia in Crimea khopui enkol tura ada governor chuan report apek danin Sevastopol atanga Crimean Peninsula in karchunga hian Ukrainian Armed Forces ta chuan
drone mangin voi tam tak strike an ron neya heng drone strike ron nei ta jinga drone pathum ta hi kan kap thangeya Ukraine sipai ta hian Russia ta na poi an ron khoi dan hi engma fin fiana ala om lo wangin report thei ala ni ri lawani tin asoi bok heti lai hian voin chanu dar thum vela khan Russian media TASS news in report unpack dan chuan Russia chuan nuclear warhead ta chu Poseidon super torpedo sa man turin deploy ani thu an pungjar tatlat maya hemi chungchang hi Al Jazeera point report andron pechun jom ve ngal boka he nuclear warhead hi Belgorod nuclear submarine da ani thu an pungjar bok ani super torpedo chungchang hi kan kha chiang lo mai thaya Russian President Vladimir Putin Khan Ahmad Saberatan kumsang ni le sompariata Khan nuclear ral thuam manna turata na type thar kan nai ta chu super torpedo hian itin torpedo hian aka phak chin limit aum lowa tuipui chung kilometer tam taka thu ka tang point heral thuam hi man thei ani dona nuclear warhead aphur thai dona wangin Russian nuclear warhead ti hlom tu le ti changtlung tu ani dona ni tin halo pongjar towa kumsang hi sompariata he thu asoi nuwa hian torpedo si siam danglam ania tuna hian super torpedos ti asoi ania munhla tak tak kap thein tuipui thuk taka submarine tui hnuai long ten an keng thai dona hei wang hian TASS news agency in an report anga Belgorod submarine atanga torpedos in aka chua tura nuclear warhead hi an deploya an thon chuak tak tak ani chuan khovel tan hian ahim talo hleni tin an report ani heng super torpedo tia an soite hian nuclear warhead te phur chung hian ri asiam tlem hlea rinei manglowin chak takin athoka melma terama rang takin awathenganga atho turang angchu athok zo ngal thoi theidon ni in ansoya Russian President Vladimir Putin phaichuan he super torpedoes lodang chat thai tur hian khovela hian engram main lodang chata lo counter thai tu tur ral thuam engma an nei lawani tin asoi nge ani ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai theite nile phot sela kan video te min lo share min lo like sak thau turin kan som chewa la subscribe lo te khan min lo subscribe sak zal turin kan som bok chewa ti chuan rainbow mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia